ubuyobozi bukaba buhari batwashizeho ubuyobozi bw'ibanze bw'abaturage. No kuvuga ngo ico dusaba kuri uyu mwaka turasaba ko twakora igikorwa ca development centre yacu ya Minembwe tukayiteza imbere. Turasaba abaturage kwitanga bagakora imihanda, bagakora ibiraro. Turi mu gihe c'imvura, abana baje ku mashuri bazabamura aho banyura, bagira ibiraro byiza, bagira imihanda myiza kugira ngo akarere kacu tugateza imbere. Twashizeho ubuyobozi, ubwo buyobozi ni ubuyobozi mugomba kubaha kandi mukabushigikira mu bikorwa by'iterambere kuko nivyo bitugenga nk'abaturage cyangwa se umuntu wese ukunda igihugu, kandi tubasabira gukunda igihugu. Urubyiruko rwose rugomba guhaguruka rugakunda igihugu, abaturage bagakunda igihugu. N'abari hanze turabakangurira gukunda igihugu cyabo no gutaha bakaza mu gihugu tugafatikanya kuko turabakeneye. Dukeneye ko abantu batahuka bakaza mu gihugu. Izi ntambara ubuyobozi bukaba buhari batwashizeho ubuyobozi bw'ibanze bw'abaturage. No kuvuga ngo ico dusaba kuri uyu mwaka turasaba ko twakora igikorwa ca development centre yacu ya Minembwe tukayiteza imbere. Turasaba abaturage kwitanga bagakora imihanda. 23 ndetse n'inyeshyamba zose za ARC na AFC aho barimo barakora ibishoboka byose. Uyu mwanya wa none navuga ngo bitere kubasheshe ubu batangije urugamba rwa diplomasi aho bari kuzenguruka mu bice bitandukanye byagiye biberamo intambara bashakisha ibimenyetso bashyira ngo kuri rezo sosiyo, ibindi ngo bakabyohereza ngo White House, ubwo ngo ni kwa Donald Trump. Aho nk'uyu mwanya wa none ngira ngo abari kuri rezo sosiyo mwabonye banyuze muri Uvira, banyuze za Kavimvira, bajya mu Minembwe, bajya hehe hose hagiye habera imirwano, aho barimo baragenda bakoresha abarwanashyaka babo bakiyita ko ngo ari abaturage bo muri ibyo bice, nuko bakagenda batangaza interview bifashishije ibitangazamakuru bikomeye birimo byinshi tugiye kugenda tugaruka. Abantu bari no kuri WhatsApp channel ngira ngo mwabibonye yuko muri iki gitondo namaze kubashyiriraho amakuru y'ukuntu byifashe muri Uvira. Muri Uvira hamaze kugaragara nanone abantu bakomeje kugenda bicwa mu buryo budasobanutse ndetse no mu bice bitandukanye bigenzurwa n'izi nyeshyamba nko mu bice bya Kavimvira. Kavimvira muraza kubona abantu bari kuri WhatsApp channel murahabona ifoto y'umusore basanze yishwe ndetse n'abantu batamenyekanye. Ni mu gihe muri Uvira ndani ahazwi nka Murongwe naho hatoraguwe ikiziga cy'umudamu cyangwa cy'umubyeyi, ariko sinzi niba ari umubyeyi niba ari umukobwa. Abari kuri WhatsApp channel ngira ngo iyo foto murimo murayireba, sinzi uko byifashibye. Amakuru ye nayo turayagarukaho aho bivugwa yuko nawe yishwe mu ijoro ryakeye n'abantu batamenyekanye. Ni impfu za hato na hato rero ziri kugenda zibaho, ziri kugenda zihitana batari bakeya mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. Nyamara ibyo ngibyo bakaba barimo barabirengaho bakikorera ibyo bishakiye, ubundi bakabeshya amahanga yuko ngo 23 ngo abaturage ngo barayifuza ngo mu bice bimwe n'ibindi. Ibyo byose ni systeme byadukanye ya diplomasi kuko nabonye Sematama mu Minembwe, Sematama mu Minembwe warimo arakora ibishoboka byose nyuma yuko twirwaneho bayikubise bakayihabya ndetse igatakaza abarwanyi benshi n'ibikoresho byinshi. Sematama yinjiye mu Minembwe, aho yinjiye mu baturage arimo aragenda ashomba n'utwana tutaragize imyaka. Ubundi bakaba barimo barahamagarira ngo abasore bose b'abanyamurenge ngo ndetse ngo nabo mu bwoko bwabo ngo kuva hirya no hino ku isi, barimo barababwira ngo bave hirya no hino ku isi ngo baze bajoyininge twirwaneho. Byerekana neza igihombo bamaze guhura nacyo cy'abarwanyi ndetse n'ibikoresho. Ikindi kirimo kirakorwa uyu mwanya wa none ni ikigendanye na diplomasi yabo. Muri diplomasi bo niyo system barimo barakoresha, ariko hagati aho ngaho muri twirwaneho ikindi cyabayeho ni izamurwa ry'imisoro ryitirirwa ngo ibikorwa remezo, aho barimo baraca abaturage amafaranga yo mu rwego rwo hejuru uburyo bwo kugira ngo bakunde ngo bubake ibikorwa remezo, bakabyitirira ngo ni amashuri, ngo ni ibiraro, ngo ni imihanda, ngo ni amavuriro. Ugatekereza niba mbere hose batari bisanzwe bihari, none uyu mwanya wa none bikaba byongeye bigiye kubakwa bushya. Ni amafaranga barimo barakusanya, barimo barakoresha ibishoboka byose
kugira ngo bayakure mu bantu hifashishijwe iryo kote ryitwa ibikorwa remezo, kuko babona yuko nta mahitamo yandi basigaranye. Abasore rero bakaba barimo barahamagarirwa ngo kuza kujoyininga twirwaneho, aho barimo barahamagarwa bavugirwa yuko ngo ni ukubaka igihugu, ngo ni ukubaka sosiyete yabo. Ni nyuma yuko abatari bakeya bamaze kuvumbura yuko icyo kintu cyitwa twirwaneho na za Red Tabara, ibyo ngibyo byose birimo birakora ku nyungu za bamwe, mu gihe rubanda rugufi nta nyungu bibafite ndetse nta n'ikintu bibagezaho uretse kujya mu marira no gupfusha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abandi bigaramiye aho ngaho barimo bararya bakaryama. Si ibyo gusa ibintu bikomeje gukorwa ni ibikorwa biremereye cyane, aho ubu ngubu ibinyamakuru birimo nka Al Jazeera, ibinyamakuru bibashyigikiye birimo za Al Jazeera, za RFI, hakazamo ibinyamakuru byandika nka za Great Lakes Eye ndetse na za shene zitandukanye ziri kuri YouTube. Ubu ngubu niyo ntambara batangije. Nabonye bamwe ndetse barimo barafata amashusho ubundi bakandika amatangazo menshi. Nimuza kureba amatangazo menshi uyu mwanya wa none 23 iri gusohora, irimo irasohora amatangazo yuzuyemo agahinda, imvugo zo kwiheba no kugerageza ngo kugaragariza amahanga yuko ngo barenganye. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yuko bakoresheje systeme yo gushyira abaturage mu mihanda ngo bakore ngo imyigaragambyo. Murabyibuka mu bice bya Uvira, za Kavimvira, bakajya za Goma na za Bukavu, bakagerageza gukora ibishoboka, ariko bakaba barabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze ikabima amatwi, ndetse n'ibyo bihugu by'ibihangange bari biteguye yuko hari icyo byabafasha bikabarengera, bakaba barasanze nta n'uyu n'umwe wo kuba yabara inkuru waza kubarwanirira cyangwa ngo agire icyo abafasha, aho bose babaciriyeho iteka nyuma y'ibikorwa byakozwe. Ni diporomasi ikomeye, ntabwo nzi yuko ibyo barimo barakora ari ikintu bizabagezaho, kuko navuga ngo Faci Beto ndetse na Kayikwamba Wagner bamaze kubazenguruka. Iki ni icyerekana yuko batsinzwe urugamba, haba ari uburyo bwo kuri tere, bari kubona yuko nta musaruro, kuko ibyo barimo barakora byose nyine barabikora ariko bakabona diporomasi iranga ikabagonga. Rero ubwo bakaba batangije intambara yo muri diporomasi, navuga ngo bayitangije barakererewe cyane, nta kintu izabagezaho, kuko iyo batakoze mbere hose imyanzuro yose yafashwe bari bari aho ngaho bizeye imbunda, biringira yuko na diporomasi nta kintu izakora. Ariko uyu mwanya wa none, nyuma yo kubona ibyabaye kuri Nicolas Maduro wari warigize icyigomeke n'icyigenge, avuga yuko nta wamukoraho, nta wagira icyo amutwara, babonye yuko byose bishoboka, babonye yuko byose burya hari izindi mbaraga ziba zirenze izindi, kandi bavuga yuko ngo akaruta kandi karakamira. Bigomba kubaho rero, nta yandi mahitamo asigaye. Ubwo ku ruhande rwanjye navuga ngo ibyo barimo barakora bameze nk'umwana wenda undi, dore ko n'abarwanyi batari bakeya noneho mu rugamba kuri tere, bimwe bari biringiye by'imbunda, uyu mwanya wa none kuri tere abasirikare bakaba 1,100 bamaze kubacika kuva mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 12 ndetse no muri iki cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere. Bivuze ngo mu minsi itarenze 14 nibura harabarwa abasirikare bagera mu 1000 bamaze kubatoroka, kandi uko baturutse niko bagendana n'intwaro zabo n'ibiki byose bari barabahaye, equipment ndetse na tools zabo zose baratwara. Ibyo ni ibihombo rero, ni ibihombo bikomeye, nacyo kikwereka yuko icyo barimo barakora, barimo barabyina umuziki wa nyuma, cyangwa bameze nka za ntore zirimo zirahamiriza zisohoka mu rugamba, kuko nta kintu basigaranye, ntacyo rwose. Nubwo barimo baragerageza guteza udutero twa hato na hato, bagakora ibishoboka byose ngo berekane yuko bagifite imbaraga, ariko urugamba navuga ngo rwamaze kurangira. Igisigaye ni ukuzashiduka umunsi umwe muzindutse mugasanga aho bari bari hose bahahambiriye bagiye. Ikibabaje gusa ni abasivili bakomeje kugenda babipfiramo, nk'uyu mukobwa mureba hano kuri WhatsApp channel, nk'uriya musore n'abandi benshi bakomeje kugenda barigiswa, bakagenda bicwa mu buryo budasobanutse. Ni iki baba bazira rero? Ni abagiye bagaragaza ibitekerezo byabo bakerekana yuko batajya imbizi n'izi nyeshyamba, abandi bakerekana yuko batazishyigikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abo bose barimo baragenda batoragurwa, bakajya boherezwaho abicanyi babo, bakaza bakabica mu buryo butunguranye cyangwa mu buryo budasobanutse. Ni diporomasi rero irimo irakora, ariko iby'urugamba byo murabona yuko birimo biragenda bijya hasi, ndetse na ya mirwano iremereye irimo iragenda igabanuka, kuko bamaze kubona yuko ibyo arimo byose nta musaruro bizabaha, ahubwo icyo bari gukora ari nko gukorera ubusa,
ndetse no gukomeza kwigwizaho ibyaha by'intambara baracyahari, n'ibyo baracyagerageza kwigaragaza kuri kamera ngo bereke abakunzi babo n'abafana babo yuko bakiri kumwe, ariko nta kintu bafite. Navuga ngo bameze nk'uruhu, bameze nka cya kirondwe, abafana babo bameze nka cya kirondwe kiri ku ruhu ariko inka yarariwe kera, nta kintu basigaranye. Kuko na ba shebuja murimo murabumva mu magambo yo kwiganyira, amatangazo ya hato na hato yuzuyemo kwiheba bya hato n'ibyo ngibyo byose, icyerekana neza yuko nta cyizere kindi basigaranye uretse ko bavuga ngo reka dusaze imigeri bwa nyuma turebe ko hari icyo byatanga, ariko nacyo nabakura inzira ku murima nk'ababwira ngo nta gihari, bazinga utwangushye bitahire. Ubuyobozi bukaba buhari, batwashizeho ubuyobozi bw'ibanze bw'abaturage. Ni ukuvuga ngo icyo dusaba kuri uyu mwaka, turasaba ko twakora igikorwa cya development centre yacu ya Minembwe tukayiteza imbere. Turasaba abaturage kwitanga bagakora imihanda, bagakora ibiraro. Turi mu gihe cy'imvura, abana baje ku mashuri bazaba bamubona aho banyura, bagira ibiraro byiza, bagira imihanda myiza, kugira ngo akarere kacu tugateze imbere. Twashizeho ubuyobozi, ubwo buyobozi ni ubuyobozi mugomba kubaha kandi mukabushigikira mu bikorwa by'iterambere, kuko nibyo bitugenga nk'abaturage cyangwa se umuntu wese ukunda igihugu, kandi tubasabira gukunda igihugu. Urubyiruko rwose rugomba guhaguruka rugakunda igihugu, abaturage bagakunda igihugu, n'abari hanze turabakangurira gukunda igihugu cyabo no gutaha bakaza mu gihugu tugafatikanya, kuko turabakeneye. Dukeneye ko abantu batahuka bakaza mu gihugu. Izi ntambara zabaye badushoyeho ni ubukweha batujije, babonye abaturage basigaye bonyine, bumva ko babakorera uko bashaka, ariko twiyemeje kugira ngo twikureho aka gasuzu. Ubwo rero turakangurira abantu kuba batahuka bakaza bakabana n'abaturage. Iki nico gihugu cyacu, nta kindi gihugu mufite. Iki nico gihugu cyacu, tugomba kwiteza imbere, tugomba kukibamwo, kuko hano ni iwacu. Buriya amahanga arahanda, ariko iyo uri iwanyu urishira ukizana, kuko uri mu gihugu cyanyu. Nubwo waje hanze ukagira umutekano, ariko umenye ko atari iwanyu. Iwanyu ni hano, ugomba gutahuka ukaza ukakwana n'abandi kugira ngo igihugu gitere imbere. Tukaba tubakangurira ko mwese mwatahuka, tukaba tubakangurira ko abasore batahuka, urubyiruko rwose, abasore n'inkumi, mukaza mu kubaka igihugu cyanyu. Ibikorwa bikaje imbere, amashuri tukayateza imbere, abana bakiga, ibitaro zose birakenewe, kandi ni ingufu zanyu, kuko urubyiruko nico gihugu cyejo, kuko nirwo rw'imbaraga. Kandi tugomba kuba umuntu umwe, tukaba umuntu umwe, tugira ubuntu umwe n'izo mbaraga, tugakora kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere. Intambara iracari ntirarangira, intambara ni ndende, ariko tugomba kuyigwana, kandi tugomba kugerageza uburyo bwose umutekano wagaruka iwacu. Nubwo ibibazo ari byinshi, ariko hamwe n'Imana, muzi ibyo Imana yakoze, ko tutareka kwishimira. Turabizi ko nanone izo tugeza n'ahandi dutekereza. Ingufu si izacu, ingufu ni iz'Imana, ariko nanone turasaba ko abantu bose batuba hafi, mukaba